Сылы сунадып, эфирда чываш ені студия Владимир Тимофеев, агымен жинжен білдері бір кукларымра. Кунда аваллық пахальки вғыт пірлежеші шербері тихвин ярмарки вешленже. Темеже миллиард инвестиций да хушма эш вырыне химпром бірлежері шене производство худяма қадырленеші. Бір-біріншін ширеп терев баяны шемье, юрадуба шанжықлық куне. Медицина шүрлі шайра пулны бебірле сывы бұрны шергіне бұғынмалла. Шубашқарда аршинзен сыллығы бе шиғынны шиве шейдузене сүтсе явреш. Шербире тихвин ярмарки герлері, егемір ұтла ердеген культуруба спорт пулыме ялгиллех шыржывын терлі кедезінже бұрнаган пинжер шинна бірлештерді. Уява тәрлі район хулаба ұтты региондан хыназым ешлін бұғынжыш. Нумайышы шемьеве, ачизембе тада мұнугізембе келіні. Суду үйлері жезем маштырзем ұсталаны каршинказембе, теттезембе, томшықличзембе, авалхи ела ерге қадырезембе бұян бұлжыш. Шохристембе вынеге жоғыслеп, томне бір ялдан езгілеп бір кывак томне, шур том, кывак том, фирлі том мускавран. Ярмаркара суду үйлесір бүшне спорт выезем тада ұтты савыныш нумай бүлжі. Уявлаба мінже бұхыннызем юрудашыра көміліне жеклеріш. Ача-бача чүтчүзембе ярынза келенжі. Шерби ярмаркине килзе курман шул пулман. Лаша күлсе иргине дырза удын шулса жақында келеттімірші. Бұл ут мұл жыл қаялла келінзене де астывадып, ярмаркана ялына келіне. Жақында элекчокне морс, тутлы морс. Іштерзе савындар açış. İki buzdan жақтырай. Вылямалы пире шохлич ажазене. Чадура бады да, порчачан беки. Яла изе буранда, камын варабор, туғатымыр деп шекізен мұқтанза, шанзымбе выляза жүреттімізші. Шақшырбю ярмаркине ебір, менелі крен, атян незем келзе жүрене. Бізен елі ергене манас мардезе, шырбю еле, пөжерне ярмаркары шүрбене жеме келет бір. Атяпчасене, вынуксене, бізем пілзе дүтсір шақ ярмарка бұлмене, бізем малла пиріне, атяннен елі ергезене малла чыса бұтсыр. Юрлама ташлама келет бір, халықпа күрза қалашма, тұван зембетел бұлма, шақынба савынат бір ебір яланақ. Ярмаркан кашни күні мәнеде бүлін халалланы әш пұшпа иртірі. Уявра республика бұшлығы Михаил Игнатьевта бүлжі. Уйрумақ агадой, тада шербют ватшыр водыр жыл дулдарныне халалланы күн чаплы иртірі. Чывашенгаларым Валли Алексей Енейкин, Наталья Егорова, Никита Углев. Россия статистика службине кадарды ведерах республика бадамран шит милиге жыл бурнашы. Волжутара херарымзем аршинзенжен вунбер шулдат вады уйых ытларах. Шакна дебе хурза республикан сывылых сыхлавин министерстве аршинзен сывылыхне упрасы программы хадерления. Кунберге Чуваш-Пашалых университетин культура керменинже иртне конференции рекалашреш. Тельбулова республика Пушваге Михаил Игнатьев расширил Лопаткин яжиле урологии радиологии наукаба тепчеви институтчен директоре Олег Аполихин. Чувашьен сывлых сыхлавин министре Владимир Викторов тада иттизем гучынжеш. Шинзен сывлыхне упрас тада паха медицины бативештерестілевбе республика рагжал ширим 1 миллиард тенге тыккалеш. Кукшаба поликлиника зене юзаще, тухтарзен эш вырынезене хытылладаще. Ялзенже фельдшерба акушер пунктчезем дваще, тада иттиде. Аршинзен чищевич идвесене павартма Чувашьенре твады бинчурышин сыллыхне депчене. Пиллик шырыжен адаланма бушвана чир пулныне дупса бавартна. Шак конференцизем урлы, ебир халық патнет тада ытларах информации жидерзе, алнандарашын, халашсын, вазене ебир алнандарза, келлеве беренменре халыха упразах варасы. Шамрық сенеде, ват изенеде. Сагыр вон шул ытла бурнаганзем ытларах пулзасын, ебир дада вайларах, ебир дада пуянарах пулат продезе галашын. Демография ларыдырвне пызык тимлі хуйрашы бұлінде ыры ужын земберги кавашма ирдереха. Вилеген сен шуджы шуралаган зенчен халеден умайрах.
Енженде малылада шакнашкалах пулзан, игибинде алымеш шоудельне, Рашей халық шуджибе, тенжибе вунза кірмеш вырына анзадыма булдарать. Шагы тюрремен шыржывын хырусырвах не бірзадевет. Халги вағытрайбер Китай, Индия, Америка реперлежулі штатсем, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш хыщен тұқырмеш вырында. Ача саха ұшыралны бе Рашей халығы вадалза бұрать. Терлетесті қылдықсен берін міскервізі, ебір ергелі пағалықлы абачимешімес бір, хажы бірізем турдашы, хажы бірізем ұйлара керегежеші, хажы бірізем сыраба явышса гайны. Шавнамайын, хышпаризем нумай турдашығынамар наркотик шизе құрашын. Вазем баянық ғына, пирин чырмавзем, пирин бұрнышы. Россия Федерация президент Владимир Владимирович Путин пирин тептеле олардыры, пирин халыға упрамала дезе. Влажы органзенде, шавнашқалақ Россия Федерации шинны зенде. Халық шутне үстерестезен кашны шемере сахалдан да виже ажа булмала. Шагыше шураласлах коэффициентне иккедулыде пірре вуннымеш патне живгардать. Россия президенте шак кыдардыва жидерметілі олартны. Анжақтана бұрнышвастезен аржинзенбе пірлех хирарымзенде ширіпсы влахлы булмала. Халлигевізен шитмел жиже процентже тірлі чербе аптрать. Чианлы сарылнызем черебе юндымарын черезем, анеми тада диабет. Шак кылдықсене шындерме медицина шүлі шайра бұлныбе бірлех сывы бұрны шергене бұғынмала. Чвашенгваром Леонид Петров, Владимир Синдеев. Парлехи пашалых экзаменінде Шубашкар херечи пызык шайлы пөлю иллине жерплетне. Икмеш лицерен врензедухна Ольга Васильева виже предмет па иртне тереслевре вишер бал пухма булдарнан. Ольга Васильева ку лицера пидяван палызымбе виже шул вренне химибе биология небе тарын бөлюльне. Парлехи пашалых экзаменізне хер шинедер за теплень хадерленне, шаунбахимде унын вырыс чілгебе, химибе, биологибе ширны эшізенже тереслегензем пір енышта тубайман. Ольга Васильева хай экзамензерен шержер бал илзе пыны берге сабайлан кетменлік пуль жетет пулинде лицери педагогсем эшчен хер шак шиденю патне тұрыжулын утмежінден калаза барашы. Вол школа дезен пөден марашири олимпиады зенеде хастар худшыны химибетады биологибе республика шайынже пірремар маладухна. Пірлехи пашалых экзаменінже Ольга жынчи каткасы вырыс челхи пулнымен. Хими унжын сочинен жирасынжен анзатрахикен. Чипызык палла тивишне хер тухтыр пулма эметленет. Шенеш башкарды химпром пірлежу импорда хамыр продукциябе улыштырмалды пашалық программине худшынза еш қалбышыне үстерзі бұрайды. Кыжағында пилік миллиард тенгелік шене производства худайма пушлашы. Предприятие ыры ұлжын үзембе Михаил Игнатьев палашыры. Кунда арманды бек эш шаведырать. Анжақта шынық вырыне кальций гипохлорид жығыларашы. Химпром шакуду жадываган шыржывре пірден бір завод жұтланать. Производствона иртне жыл худаяна. Проекта 1 миллиардта шит шырводыр миллион деньги ғывна. Шырводыр загыр шәне эш вырыне дуна. Кальций гипохлорид не ытларах ылдын калараган компанизенже тада шывдазатны жух узугурашы. Завод репродукции калыбыжы үсне жемен үссе бұрать. Халлехе кальций гипохлоридне пиренжер жыва пәтембех Китайран илзе келеші. Химпром бірлешу решені производство тулывай байышлесе гайсан, кунда шак художа шулдалықра вунбилік пин тонна дарангаларма бұшлеш. Вол рашири предприятизене кальций гипохлорид жебе утмыл проценттаран девештермешиді. Үтті жыржывран күрсе келіні давара хамырдыры хракыларны бе олыштарны чаваш енжен уйрымақ пызык пілдерішлі. Республика Валикнамар пәдем шыржу шайынче педе кирлі проекция. Мышынесен ку проекциямызым шака производства халық вали педе кирлі. Мышынесен ку шыне эш вырынесем, тивешлі эш үкші и бюджета ытларах налог кертме получать. Значит, ачы-сачысем, шкулсем, тата нумайрах тугма бұлдараппыр. Химпромра кошалах тебір пызык проекта бұжын махадырленеші. Шак вырында антрахин технологияне узы курса водород пероксидне галараган производство дума балартна. Иду зене түтсея ваши, документация зене хадырлымы бұшланы, декабрь үйкінче кышал кешу, егебенде онды қырмышылды, шағында піррем свайзем шапма пұшлат бірдері. Химпром директоры Сергей Владимирович. Онзыр бұшне күнда бенефициар берен Виктор Феликсович Бексельберг, ебірумба калашымыр, ол баянки оны Хейн инвест программине пар миллиард канамар, темже миллиард укша деньги пақсағварны, шак производствона шидес улсенже худа ямашкан.
тебір игі жылдан, вижі жылдан шағында производство сезігет, пирін специалистсем, шамрыксем, ишлестегеннезем, паянки она очерде ширынна пулдара шедезігілар. Шулдалыкра аллы 1000 тонна водород пероксиджі галармалы завода дума 2 миллиардта улчыр водырзагыр миллион тенге узугурма балартна. Шавнамай химпромра аллы билік хушмайш вырыны бұлі. Паян кунда пәдембе вижи бинде пилік шырытла жиндырыжать. Водам жало водырбір бинде улчыр денге. Республика Ердюжи Михаил Игнатьев хевел перлежуреде бульджа. Вуну julgaya лаучно предприятие паянхи кунчень водыр миллиард тенге инвестиции гывна. Халявал фотоэлектричество урухлага лазан хевел модулы земгалараган тенджери чи бызык пилік завод ешнегереть. Шыржывра унбеки урух щук. Качалгына кунда шырводыр шене эш вырыны дуна. Шавнамай перлежуре халі ултшыр жирым жинвой хурать. Предприятие хевел модулы зене шулран жул шенеце бурашы. Весень пағалы хебе бірлех ховаджы деюзет. Шидес вғытра кунда ытларах шуды яраган, ширемиге миллиметр холынышлы кандық кылараган завод худа ярашын. Шагы эш тухышлық не бызыклатма, шав вғытрах продукцин хайхакне юнетме булыжы. Шавынбеге хевел бірлежі нумай булмас Казахстанрей Акмола облачынже электростанций дума бұшлана. Пиделаях шлепар малала кана. Пызык шиденюзем умра. Чавашенгаларым Валли Алексей Енекин, Семен Антонов. Шубашкарда общественное признание конкурса заявка зем ежнма бұшланы. Она ялнги бегех хула уяве умень ергелеші. Онда пірлі жүзен ерді жүзем, эш ушкыны зем, общественная организация зен хастари зем, услам жүзем, хула шинны зем худшына бұлдарашы. Конкурсыра вунбір номинация бұлайт візен ешінже Шубашкарба хула шинны зен ырлығы жен, Шубашкар пирін хотлы жұрт, Шубашкар шинны зене ырлық парнелес, шемье елы ерге Шубашкар история, халық герой тада ытыде. Заявка зне шурла уйхын пірремшчен теп хула администрации инже ежінашы. Халя реклама. Унгышын епереш районде нумай ажалы Волков сені шемейбе тада можыр шыраган хузах маштар бабалаштары бар. Перенбек болыр. Приходите в Антей-сервис или оформляйте заказ на сайте antayservice.ru. Доставка по всей России. Много свежего мяса и тонкое тесто из отборной муки. Пельмени торговой марки «Мечта». По-деревенски вкусные, натуральные, как сама природа. Дорогие молодожены, фотограф-студио приглашает вас на тематические фотосъемки в наших интерьерных залах. Подробности по телефону 60 22 99. Фотограф. Ваши лучшие воспоминания. ССК «Чебоксарский» предлагает железобетонные изделия всех видов. Телефон 506 304. Забери бесплатно масло для волос Magic Oil на островах красоты Licata Professional. К нам скорее приходите. Мы построим Волга-Сити. Волга-Сити – чудный дом. Счастье мы поселим в нем. Исполни мечту всей семьи. Чудесные виды, автономное отопление, парк Амазония, близость набережной, развитая инфраструктура. В жилом комплексе Волга-Сити на улице Афанасьева. Звоните 277 558. Организации требуется мебельщик с опытом работы и дизайнер мебели. Заработная плата своевременная. Телефон 37 30 68. Эфирда жывашы ені каларама малалады затпар. Кино үнерінже ішлегензіне хавғаландарас, кинематография адландарас тезе жываш енрі шидес шул, шуйкен ширим біреміржіне бұшлаза ширим жечімішчен шыржызем хушынже кинофестиваль ертереш. Күнбірге галаганны хужыва Михаил Игнатьев алыбусына. Фестиваль шулзырыне Шубашкарда ердет, онда расшире да чигелешенже югерне фильмзіне курза хақпама бұлайды. Онзыр бұшне режиссер зімбе, артист зімбе, киновед зімбе, критик зімбе, тербулузем ердеші. Кинозіне илемлі фильмзен конкурсынже пағалашы шав ғұжырақ ва халықсым югерне картины зіне де тишкереші. Фильмзіне шулзырыне хуларитерлі кинотеатрда, электронлы да кинодокументжізен пашалық архивінже, салют культуры келменінже, тада нация библиотекінже тюлевзіргідардашы. Фестивале хучнаган эшсенбе республикари районзенжи кинозалзенжеден палашма булать. Паянны шыржывра шемье тада юрадуба шанжықлық кунен паладвашы.
Поргулаба районда да ытыземшін теслех булаган можырзене тада шемизене числащын. Правительство жүрденже бара юрадуба шанжықлышын орденба тада анне мұқтава палды бен ағарадылащын. Перенбулдарулық ушкыне уя умен епреш районжи шырттан яринже бурнаган нумай ажалы Волков сен шемибе паллашыры. Пызык ешра виже ору туслы бурна тяслашыбе асламыжы, ашыбе амыж дада улды ажи. Бізен пірбірінжін шиліп терев ырыда шанжықла юлдаш. Пызык ешрачи аслы земдечи гизеплизем Всеволод Кириллович Па Валентина Яковлевна Алла алын жүрі меритлаудаган можыр пілдер ылтын туйне балладуна, ялдада районда да теслих вырыне хураща візіне, терле хизеп худжибеде пірремар числана. Хыземде ешлы жемереші денерен халі пүртулы мұнық пулны жынчундан саванаща, а жазем кел жұрт илеме теші візем. Мижем шул уже хиримикіме шул бұрнапыр. Орса хирисе гурман бір раз, бір рейде. Жазам хитре лайық, юрада парзане бір. Переде юрада зем. Кашны ирек тарасте, мамада жуба спичкезе. Алёныба Алексей Волков сем пиндеді ғыржырды ғырвыншичімі шулда шемие жавырна. Вғыдерне май еш хужынзақ пына. Улда жаранчы аслы Виктория шерімбір жылда. Кыжалчываш патшалық педагогика университетін жемверензе дұхнывал. Авану ихинже жубашкарды бір шкулда кешен класс ажизене пөлі бама бүшлі. Ажизене юратны бекшак профессиясы уйларым тетвика. Хый пызык шемере үсіне жынде савнат хер. Предаванезем вара хулара бурнаган апыжы келесе чыдым зырын кедеші. Үйдаші хыжаны келедіп, шутлашы хыжаны келедіп. Мишекун келесе юлныне шутлашы. Канмалы кунсенче эбе келе яла келедіп. А тебе не пулышадып, пахчара ішледіп. Келде пулышадып анене ішлеме. Икимышы Кирилл вунза кырда, шигетшыл колледждан варензе дұқса автомеханик пулевал. Егор, Аня, епреже садиге жүреші. Лиза гжал пірем шклаза гая, шутламада, ширмавуламада білет хираджа. Уйрымақ вара юрламада шлама гымылад. Чигешіне пірі Володя амыжыбе келде. Кашниех келдавражынжи хужалықли хыйындевишне пілзе дырать. Вылықчырлық падинжеде, сатпақчарада кешіннезем аслызембе бірле. Келеште бұлыжа шамышнеде, манада аслы үгіле бұлыжат. Эшлен жүхнеде, уды двасы бергиде, шамбек шамбеш. Кел хужалық равай хунызыр бүшне Алексей Мускава ішлеме жүрет. Алена декредага ечен ялды культуры шурденже дырышна. Нумай ажалы шемгезем хушинже иртереген терлі конкурсада худшынма әлгереші візем. Бірле келештерзе бұрыны, бір-бірне хизеплені, аслызем кәжінезіне віренце бұны, паха бызык еша, еші Волковсем. Сымақмай шыртан ялдырық негереген улды ялда, нумай ажалы вунжиджі жемге. Бірінді администрации май бурдаран патшалық шымылы хизембе пулыжу көрет візене. Перед программой Банди Российской Федерации пора многодетная семья зене земельный участок всем бесплатно. Паянги гун ебер пана кажал визи участок буник шар сотый участок зене пана зене халундай инфраструктуры зене подводит вапор газ шив и водопровод. Шағын бегек шыртан ялдырығынже Аганек поселогынже ажа усраваилне игешем ебур. Бізіне де терлі елін бұлышашы. Чавашенгаларым вали Алиса Александрова, Екатерина Янгалакова. Мургаш районжи Моншаптак ялінже бұрнаган Иван Афанасьевта шемге жавырза телейлі бұлмай метленет. Таврарауна хизеплеші вол пал майштыр жұтанат, ебішран терлі ябала қадірлет. Алы білік шылды оста можара туба сөметпе бұрнат. Чуваш терелли хитреги бебеге цейльже бире Иван Афанасьев. Чуваш ене тавандавралыға юрададып, чавынма ялдақ теплендем, тет майстер. Иван печенех пурнать. Чак кирбет чурда валпине дағыржырды ғырвонымы шылдағы бартына. Авланза пызык шемге жавырма еметлене. Анжақ мажырду байманға. Сиседе юлаймарым яшемер хыш хожыра ерцегайнине, тет. Малдан де школ сағыран біріміз шолда школ білердім. Сағыран біріміз. Каран залдак кайным. Сағыран еккен жынже. Залдак каран кезен колхозра ашлене. Тоғыран вещеміз шолчен. Каран бургашра ашлене еще. Пір вғыт Мускава шабажа жүрене. Ундан вада ашамышне чилай вғыт пықса бұрынна. Сымақмай выл шенебірде көшніранба виже жулғына. Эштерлармаш Иван. Евішран темде ысталать. Чак печегелемлі аржа онын піреміші же. Чунайшывых пулныран ына маштыр негама сутмаште, парнелемеште.
Ивана турыш кедесі кассагыларма ыдаган нумай. Валдуны ябалыба чылай келде узгурашы. Хузағын шурджи ширеп, кымага бур. Келде Иван хый маштарланы сидел буган, шкап вырнаштарна. Анжақ хирарым булзан, волтада хытларақ пулмалла. Иван мыжыр добас эмеде вжертменға. Ялда бурынма келжеген, ерех сыра тергеген хирарымба палажа сайненет. Мала мыжыр дупмала білінде. Хваршыраза бұқны езір, хажа турлы хал биде балажашы, интернет урлы биде балажашы хал. Хажа турлы жирана. Тумайым барым қапыққа. Панхи ұзақ. Пақчара шетте. Я балазем давать. Сақасем. Сақасем тумын сақтыраш. Иван гипсы картон листизене елзе хуна. Шыны жылчен пүлімзем дуза, шыны бурныш пүшлама әметленет маштыр. Печен бурнаган хузах эрех сарабай гашмаш, вирус туртмаш. Пахчинже он тербейлі, шум гурок шук. Шурджи жумне иге шонгырчы вежереплетня. Кайк сембей киджем мар, деть вол. Келешері каштым жыла, значит, тұқсығаш. Елгіне кайк сас себе келенедір біледі. Жауын бегінде каштым, кайк сас себе айқу. Помидорға жүзе аптыватып, анне ванет сақырны векек. Шерен храман, іштергемен. Юноша шен, конечно, келі. Он зарып порныш болмаш. Иван халық падусла. Хали ялу явинже ергелеген курава худшын махадерленет. Чвашин Глармвали, Алена Артемкина, Никита Углев. Мала шандалық перге оңғышын зіре республикре профессионал ширавжызен пірлежуін ердюжеве леди Филиппова интервью бұқмазын етпір. Эбі варасы бұла жадып, эфирда тербол ечен.